Zajedno do miliona, dobrodošli! Današnja tema ekološki projekti u blockchain tehnologiji. Činjenica je da konstantno zagađujemo našu sredinu u kojoj živimo i da naš ekosistem na osnovu toga pati. Vrijeme je da nađemo rješenje. Rješenje je digitalna, takozvana zelena blockchain tehnologija. Molim vas na ovom mjestu, ostanite od početka do kraja, da ispratite sve, vidite kako i sami možete da investirate i sudjelujete u jednoj nagradnoj igri od $100.000 koja može svakome od nas da bude dodijeljena. Na ovom mjestu idemo direktno u analizu. Prije nego što krenemo u detaljnu analizu čitave ove web stranice, želim jednostavno dva artikla da vam pokažem gdje možete naravno posle i sami da rešerširate. Vi ste vidjeli koliko je do sad pridodano, ovo i nije tačno, već se nalazimo na 14 miliona koji su investirani u jako kratkom periodu. Šta to znači? To znači jednostavno da veliki marketing i veliki ljudi stoje iza toga, inače ne bi tolike slote novca uspjele u ovakvom kratkom periodu i ne zaboravite da je kriza na svijetu se jednostavno donirati. Naravno možete ovdje da vidite prva sale faza, nažalost nisam se dokučio ove informacije ranije, bila je malo jeftinija, ali i ova sada sale faza nije ništa toliko skuplja. Isto tako možete ovdje da prepoznate da će listing na exchanges da bude za istoj cijeni kao sada u ovoj sale fazi gdje imamo mogućnost da investiramo $100 i naravno šansu da osvoji neko od nas $100.000. Kako to sve funkcioniše dalje u toku video snimka. Isto tako ovdje možete da prepoznate da će market cap pri samom launchu da bude oko 84 miliona. Vjerujte meni, lično je to malo puno, ali ako su naravno sve organizovali i toliki ljudi stoji iza toga, neka onda bude lansiran sa tolkom mark kapitalizacijom. Ja lično uvijek gajim da nešto tražim gdje je manja mark kapitalizacija i naravno kad svijet pristigne ima tu veći prostor za nekog profita. Ali ovo je isto jedan projekat na long time, morate da vidite da ovdje računaju sa nekih 10x-eva, a 2024. da se očekuje čak i neki 100x potencijal. Molim vas na ovom mjestu sve još sami analizirajte prije nego što krenete u investiciju. Drugi artikl koji vam želim pokazati je na njemačkom, ali ukratko prevedeno, 9 ekoloških coinova koji su u budućnosti perspektivni i ovdje možete da vidite da na prvom mjestu stoji EMPT sa jako malo kilovata tokom transakcije. Ovo je početak, mi se ovdje nalazimo u jednom projektu koji je tek zaživio, zelena blockchain tehnologija i treba da se forsira da ljudi jednostavno malo manje zagađuju sredinu u kojoj živimo i naravno ako čovjek može na osnovu toga da profitira, pa možda ćemo biti malo ažurniji što se toga tiče. Možemo se sada vratiti na glavnu stranicu i da je naravno analiziramo od početka do kraja. S desne strane vidite timer, ostalo je znači 5 dana, 17 sati u mome slučaju da ovdje sudjelujem i ovdje isto tako možete da prepoznate da je do sad 14 miliona već pridodano. Ovaj sale trebao je da ide do 25. januara 2023. godine, ali ovdje možete da prepoznate da je listing na exchange-u i to na Uniswapu, na jednoj od DEX najveći decentralni berzi, već 14. decembra. Pogledajte dole desno na datum i naravno ako ovdje timer još teče, iskoristite ovu priliku. Ovdje u produžetku imate kao i uvijek u svim projektima Telegram grupu i možete da prepoznate da se ovdje nalazi 12.000 već ljudi koji su prisutni. Evo ja ću da se joinujem i da uđem u ovaj sistem čisto da budem uvijek up to date. Naravno sve ostale društvene mreže možete isto da sagledate i na ovom mjestu skrećem kao x puta pažnju. Molim vas, počnite da se konektujete na društvenim mrežama da bi jednostavno bili uvijek up to date. Discord sa 5000 članova, to je jako malo u mojim očima pošto se nalazim u drugim Discord channelima, ali nebitno, sve je bitno da je prisutno i da će informacije u budućnosti da cirkulišu na tim platformama. Iskoristite na ovom mjestu, molim vas, ove prilike, nemojte da uvijek nešto ne znate, a sve je tu prisutno. Ovdje vidite u produžetku naravno i partnere.
od ovoga preduzeća koji su prisutni i naravno što je jako interesantno, čitav tim je znači registrovan imenom, prezimenom, licem, identitetom. Jako zanimljivo što mene lično privlači gdje ljudi izađu i izjasne se ko su, šta smjeraju i nemaju nikakav problem da se sakrivaju iza nekih sličica gdje ne možete ništa ni da prepoznate. Sa desne strane možete da vidite Proofed by Haken od Hacked, kako god, Smart Contracts Audit, jedan od audita koji je jako strog i na ovome mjestu idemo malo direktno u ovu analizu audita. Većina ljudi samo ukratko vidi da ima neki audit, a uopšte ne sagledaju šta je audit dao na ovom projektu i kakve izjave. Kada uđete, naravno, ovdje imate sve detaljno ispisano za, naravno, informatičare među nama kojima je ovaj jezik dosta jednostavniji. Oni će ovdje mnogo drugih stvari i dosta detaljnijih stvari da pročitaju i iščitaju. Vidite i sami ovdje da je bilo kritični tačaka, znači kritični stvari u ovome projektu. U produžetku možemo naravno da vidimo jedan skor koji je bio i gdje se nalazio final score od jedne dobre 9. Znači ovo nije jako loše što se tiče skora, ali ovdje vidite i sami da je audit bio 14. septembra ove godine prisutan. Moglo se još nešto poboljšati što su tim od EMPT odradili i naravno mjesec dana posle samo sa auditom analizirali čitav projekat i vidite i sami da su sve stvari koje nisu odgovarale podesili da to bude dobro. Na ovom mjestu vidite i sami da je skor 8,9, znači ured jedna dobra 9, što znači govori za pozitivne stvari. U produžetku možete sve ovdje detaljno još da pročitate, želim samo ovdje da skrenem pažnju. Critical, znači no critical saving users we found it. Haken ili Haken su znači donijeli odluku i izjavu da ovdje ne vide konkretno nikakve kritične stvari, znači da je projekat što se tiče zamisao, programiranja, funkcije i mogućnosti u budućnosti definitivno onako kako ga i demonstriraju. Idemo nazad opet na glavnu web stranicu. U produžetku možemo da sagledamo i ostale stvari, kako se ovdje može preko MetaMaska trgovati i naravno koje mogućnosti postoji da znači trgujete preko Ethereuma, da kupite sa kartom ili koji Ethereum posjedujete na walletu, da investirate ili sa USDT. Ja lično sam transferirao na svoj decentralan novčanik MetaMask $150. Molim vas na ovom mjestu, ako je investicija od $100, ne zaboravite da tokom kupovine od $100 i transakcije sa vaše centralne berze da bilo koji decentralan novčanik morate neki 5-6 eura transaction fee da platite. Isto tako kada pazarite ovaj EMPT token morate da platite nešto malo gas fee-a. Na ovom mjestu molim vas uvijek uzmite malo više Ethereuma, jednostavno da možete pokriti te transakcije, da ne bi bilo na kraju da vam fali koji dolar. U produžetku možemo sve ostalo da pročitamo šta oni ovdje planiraju i kako ovo treba da funkcioniše. Ukratko rečeno, treba se jednostavno registrovati na platformu, možete znači da kupite EMPT token i možete ovdje onda da profitirate od carbon credits. Sam to pripremio na našem jeziku. Karbonski otisak je suma svih emisija ekvivalentnog ugljenog dioksida koji pojedinac ili društvo u cjelini izaziva svojim aktivnostima u određenom vremenskom periodu. I to je to, narode. Mi moramo nešto da učinimo da bi znači naš ekosistem sačuvali i ovdje ja vidim jako velikog potencijala i jako dobru ideju. Vratimo se na glavnu stranicu da vidimo šta se ovdje dešava kada dobijemo znači te EMPT tokene, šta mi tačno možemo da s njima radimo. Možemo naravno taj naš otisak da naknadno uništimo i dobijamo ovdje kredite i dobijemo mint za NFT kolekciju. I opet dolazimo do slučaja da je NFT priča, digitalna umjetnost jako bitna u čitavom ovom digitalnom svijetu, iako je tek tema stara neku godinu dana. Za sve one koji prate moj kanal, upoznati se sa NFT pričom jer ima na mome kanalu jedan snimak o tome. Ako niste pogledali, odvojite vremena da vidite čemu nas ova digitalna umjetnost u budućnosti
vodi. Možete na platformi posle vaše NFT-ove za EMPT tokene da trgujete ili kao ovdje desno naglašeno možete te kredite, te karbonske od tih emisija da naravno uništite i da budete i profitirate u nekom drugom smislu. Za sve one koji žele u ovom projektu da sudjeluju duže, vi možete da sačuvate vaše NFT-ove. Upućen sam i siguran sam da će u budućnosti biti ovdje još veći beneficija. Na ovom mjestu želim još jednom da vam skrenem pažnju. Kada ovdje imate znači kontrakt adresu od EMPT tokena, morate čisto samo ovdje da ga kopirate, uđete na vaš MetaMask, kao i do sad više puta objašnjeno, da scrollujete do dole, izaberete token importiren, penuca definijete token i unesete vašu kopiranu kontrakt adresu. Sa samim time bi trebao automatski, kao što vidite i sami, da prepozna token i znači decimal koji je neophodan da bi token bio prisutan. I sa samim time vidite da je vaš EMPT token direktno u vaš walletu. Samo morate na token importirati, da pritisnete i to bi bilo to. Zanimljivo na ovom mjestu i shopping platforma gdje ćete moći sa vašim EMPT tokenima da jednostavno izvršite neke shoppinge ekološki i ekonomski, da sudjelujete i pridodate svemu ovome jednu dobru stvar. U produžetku vidite da će da bude i NFT Marketplace, tačno znači za ovaj projekat sa ovim sličicama. Vidite i ovdje da stoji coming soon, mi se ovdje isto nalazimo na samome početku. I šta je jako zanimljivo za svi oni koji tu budu intenzivno radili, koji budu naravno gledali da što manje zagađuju okolinu i da ovo sve iskoriste maksimalno, moće naravno sebi posle i da potapšu na ramenu, jer će vidjeti gdje su sudjelovali i šta su uspjeli spasiti na ovome svijetu. Jako zanimljiv projekat u mojim očima na osnovu ovoga, pošto i nije neka velika investicija, a mogućnosti da se dobije neka nagrada, a čovjek i nešto dobro da učini, sam ja na svome mjestu odlučio $100 u ovu preduzeće investirati. Dole u produžetku naravno vidite i šefa, znači CEO od čitavog preduzeća, i kada ovdje pogledate ove ličnosti, mi ovdje ne pričamo sada u prosječnim 20 do 30 godina ljudi, već ovdje vidite da su to sve zreliji ljudi i u mojim očima ovo stvarno će da bude neka ozbiljna priča u budućnosti. Sva pitanja koje imate dodatno da ovdje otvorite i pročitate sami. Još jednom skrećem pažnju, ako ste investirani u neke projekte, zapratite projekte na svim društvenim mrežama. I to bi naravno bila cijela web stranica. Molim vas na ovom mjestu odvojite malo više vremena da detaljnije analizirate gore još neke stvari koje su sve prisutne. Možete i jezik koji vam bolje leži ili odgovara da prebacite, da se bolje u ovim informacijama snađete. Ovdje u produžetku možete prepoznati da mi je wallet konektovan. Kao malo prije naglašeno, pripremio sam nekih $150 u Ethereumu, čisto da investiram u ovu priliku. Cijena od $0,023. Sada bi trebalo ukratko da se izračuna koliko na $100 čovjek treba tokena u ovome slučaju da sebi priušti, da bi sudjelovao u nagradnoj igri koja je prisutna kada investirate $100. I ovdje jako brzo prepoznate da neke 4347 tokena treba znači za investiciju, da bi to bilo neki $100, da ne bi znači ovdje ništa pogrešno odradili. Ja ću lično sada da uzmem 4400 EMPT tokena. Znači ovdje morate da unesete 4400 EMPT tokena. Dole možete da prepoznate cijenu koja će me naravno u Ethereumu da košta. Convert Ethereum, s desne strane prozor gdje možete direktno da vidite da mi treba $6,73 ekstra da bi ovo izvršio. Znači ne zaboravite, $5-6 me je koštalo sa centralne berze na novčanik i sada kad želim znači $100 da investiram, moram jednu transakciju od $6,5 ili eura dodatno da platim. Na ovom mjestu skrećem opet pažnju, kupite malo više Ethereuma, čisto da ne bi bilo da nemate dovoljno za transakcije. Dole u produžetku vidite da neće biti na kraju 100, nego cijelokupno, znači 107,68 Ethereuma što moram da platim. Ja se sa time slažem, ovdje čisto potvrdim
i mora malo da pričeka. Transakcija bila uspješna, u produžetku možete da pročitate da 4400 EMPT tokena će biti available, znači prisutno da se claimuje na stranici kada znači krene to sve 14. decembra. Na ovom mjestu ako želite da sudjelujete, požurite, znam lično da nije ostalo još puno vremena da bi mogli jednostavno u ovoj priči da budete od samog početka. Na ovom mjestu možemo da idemo dalje. View transaction, ako vas zanima vaša transakcija, što se toga tiče, ja lično ovdje idem na finish jer je ova priča za mene lično sad na ovom mjestu završena. Idemo sada u zanimljivi dio nagradne igre od $100.000 u EMPT tokenu. Svi koji investiraju $100 u ovaj projekat mogu da budu izvučeni i da dobiju znači $100.000. Vidite i sami šta morate da odradite, jako jednostavne stvari, unesete vašu wallet adresu s koje ste izvršili ovu transakciju i naravno sve društvene mreže, kao više puta naglašeno, da zapratite, da lajkujete, da nešto podijelite. Narode, mi pričamo ovdje od nekih 5 minuta posla gdje možete ovdje direktno 30 ulaznica da dobijete. Sa desne strane vidite da je izvlačenje za 133 dana i ukupno da ima 69.034 ulaznice. Ne zaboravite na ovom mjestu da svako od ljudi koji je ovo odradio ima najmanje 30 i ima naravno na ovom mjestu jedan šansa kako bi čovjek mogao povećati šansu da bude izvučen i to se nalazi ovdje pod broj 7. Na ovom mjestu želim da naglasim, ako ste spremni da investirate $100 u ovaj projekat, odradite ovo preko moga referral linka. Omogućite meni da dobijem još više ulaznica, da još bude veća šansa da bi se ova nagrada dobila. A ja lično ću sa svima koji budu investirali preko ovoga linka u mojoj besplatnoj Telegram grupi da podijelim 90%, to jeste $90.000 na sve jednog investitora koji je investirao preko moga linka u ovo preduzeće. Ja mislim da je to pošteno sa moje strane, ovo treba da bude timski i jedno zajedničko, a ne uvijek jedno protiv drugi ili neko samo za sebe. Na osnovu ovoga vidite i sami u produžetku ovdje desno gdje šta možete da unesete, jako jednostavno otvorite, u ovom slučaju uđete na vaš MetaMask, kopirate gore adresu i vratite se ovdje copy paste, potvrdite i naravno sada moram ja lično da odradim sve ove postupke, ime, prezime, email adresu, datum rođenja, da to sve bude uredno. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno, da ste sve informacije mogli pokupiti. Ako nešto fali, kao i uvijek dole u opisu video snimka imate naravno sve linkove iz ove prezentacije. Na ovom mjestu skrećem pažnju, molim vas, iskoristite referral sistem da povećamo šansu za dobitak od $100.000. Pridružite se u mojoj besplatnoj Telegram grupi gdje možemo zajedno da surađujemo i naravno ovdje da se dopunjavamo. Na ovom mjestu želim vam sve još jednom najbolje. Sljedeći snimak, sljedeće sedmice u četvrtak, vaš Predrag Bačić.